Anya laki din! Manang Elma! Hoy, Manang Elma! Sir, ay ma'am. Naladaw ka ba na niya? Agkapi ka, sir. Inaldaw ka na maladladaw. Hay, waningan ka na talaga? Ng bagay mo day ta eyeliner mo, ma'am. Ha? Ad-adan apimintas ka. Oh, talaga? Ha, kahit nung nagngina ti pinagpakiday ko, agasam man, 1,000 pesos? Ay, kat sana bali Uray nangi na tabagay mo mat. Ha? Agpaiso? Ay, paikakto pa'y nga ro diti, silang-silang na. Ay, kat ad-adamanin abagay mo ano pa ikam iti glitters na. Anya? Manang Elma? Inungtan na kayo ni manager? Kasano ko mga inong tanak? Apay, saan mo aya nakita nga agkat katawa itay? Ay, wan nga rod. Kasano tayo jay? Idi simrak, nakabanikas. Ngam idikwan, agkat katawa matan. Imbag ko nam, ta nakapanunutak adagos, iti na imbagakan kwa na. Kasano asaan na kay nga ungtan? Naladaw kay lang arudan, diretso ka pa ilang anagtimpla iti kape manang. Ay, kat mabisinak ka, Rod. Anya? Naladaw ka lang arudan? Saan ka pa'y anamigat? Naaldawadak ngamin anak karieng. Ay, kat ag-alarm kayo ngamin, Wan, kastantaw ti aramidak. Ag-alarm kayo ngamin, tani. Nagsasarunumutan ti aldaw, analadladaw kayo. Bakay, ito pa mo na itatibay. Tanay, rabing. Maturog tan. Saan pa'y analpas na ito buy-buyak at drama? Maladaw kan tumanin na mariingay. Siyak tumanin ti papasulam no maladaw ka yung opisina yaw. Saan ka kadi amadanag ang lakay, tag-alarm akon. Masigurado, asaan akon amaladaw inton bigas. Bakit? Agreeing kan? Hmm. Agreeing kan, nagununin di alarm mo. Agreeing kan? Bakit? Anay ko! Apay nga agsipat ka ngay! Nagsakit! Ay, naladawak manan! Nag-alarm ka mang, saan ka mo'y tabi mangaw? Siyak may tinakaring. Kunak ariingan na! Kita man di oras. Pasado alas 8 na. Naladaw ka na talaga. Mangan ka pa'y, sakbay ka asumra kaya trabaho. Ay, saan? Mala, makaamu ka nga raw. Manang Elma, Ay! nalpas mo ka din di trabaho? Ay, jak pa'y narugyan. Agrita tsak pa'y mo. Ayan na ni manager. At meeting na. Nasaya at matawan. Sakting bilin na mangkita ka dagiti maladaw. Apay asika. Ay, agore nga raw tag-trabaho akon. Ay, report ko kini manager, analadaw ka. Saan batan? Sikakit di mat. Apay kumasaan? Sakmat ti maungtan. Saan mon ang report? Malagip mo ka, dede in-order mo kanyak adjudoran. Kat di mo pa'y matintad. Adan si Mang Putan. Nagapupay ngamin iya Middle East. Iso anabayag kasi Mang Put. Ay, di mo yawawan. I-report kalatak ni manager. I-report na klata ka de, oray ibagakan ka, saan mon abayadan di in-order mo? Kahit mo asawan? Ilibre? Pasurutak pa ikiti na iti kalugong kan sapatos. O, madi ka pa'y. Ay, ubububon. Sige. Ay, saan kan nga i-report? Sige. Agtrabaho ka nga ro. Mabalin nga ituloy ko pa iti agritats. Ay, wala. Ay, ngam na eh. Kalpasan na, nag-retouch ka. Agtrabaho kan,
nagretretat ti inararamid mo, Manang Elma. Saan mo't si kamot? Mangan takit din ta amom no anya ti planok inton madamdama. Anya ti planom? Kidayan ka man? Anya? Kisayak day takiday mo tanay nagpuskulan. Tila plan-planwam. Opisina dito'y ayan tayo saan aparlor. Ada ngamin in-order ko iti online apangikat iti kiday. Kayat ko apadasan kan kata electric day jay. Ay, diyak kayat apadasan. Ung tanak topay ngay ni Mario? Mas daawak man iti day a Mario. Sekretary lang ni manager. Kasla sinon ngagsita ka dagiti empleyado. Iso nga ro timbili ni manager nga agbantay ka dagiti empleyado. Apay, sinita na ka? One. Rayak lang nakigtot si ka. Madama ak nga agritretouch idi kala at anagbanni ka sa iti sangwana. Kat, inong tanak ka? Anya nga iti kunana? Mabalin ayabot nga ong tanak. Kunanakit diya nga ituloy ko kano ti agritouch. Aus? Anya nga iti naramid mo? Amumlatan intuloy ko ti nagretouch. Dagito'y duwang alarm clock dito'y lamisaan. Apay, salud-sudang pailaan kat makitkitam lang arudan nga alarm clock. Nagataon nga alarm clock dagito'y. Kasi daawam ko ma. Para niya dagito'y aya. Tapno makariingak iti masapa Anya ko ma tinakaskas daaw dita. Wen angam apay uray la dua. Uray la talo ko tadakasit pa yan to alarm clock na ti silpon ko. Nagadungayain. Agasem ngay day ta talaw. Nagtagarin ngay da kita nga alarm clock iti parbangaw. Anya laki day. Ilma, agling ka. Ha, di alarm clock ko ngay. Apay di mo mangmangag. Agigiddandan nga gununay. Ay, aywan. Nakariing akon. Awanin naladaw ka manay. Anya? Siya, tinakaraing anasapa, agapo ka na kitang alarm clock. Iso anapana ko naglutaw. Kit ita, nakaluto akaw, agun uni dalata. Agam sika, nakaturog ka pa ilang. No kasta, naladawak manan. Humay ka man dito kay Mario? Apay, sir. Kunam asaan na naladaw ni Elma, iti awanak. Ay, saan ba't talaga anala sir? Ado, ti mangi magbaga analadaw kanyo apirme. Ay, sakti patsin nyo. Tasakti binilin nyo. Anya ti makunayo, iti daytoy abaro sa sapatos ko. Oh, bagay ko kade. Bagbagay mo. Pudno jim baga ni Manang Elma kanyak. Bagay ko talaga ti kastoy abran kin kulay. Ay mong gayam, nagatanga miti dayta, tagumatangak mamet. Umapal kayong samot Ni manager talaga. Oh, ane, sino jay kasarsarag na? Ni Manang Elma. Sino kumapay, boss? Ha? Ne? Anya ti orasan? Alas 9. Ha? Ita lang nga sumrag? Naladaw lang mo't basit. Ay na, aguray ka man. Kasaritang madamdama. Sumbatak pa'y dahito yung mawawag kanya. Mariaw, anya jar aribungbungan da yung opisina ni manager. Tinawagan da ni manager. Mayakar ka no, main office. Mayat man. Ne? Kapaya nagkatawa ka. Sana ka di arumbang nagkatawa. Awan ton timang sitakan niya. Saan mo ka di adamagan? No? Asino ti simukat king kuana? Ay, wala niya. Asino nga iti simukat kan kuana? Ni Ma'am Dilayla. Aniya? Ni Dileg? Day kaabay ko dita opisina. Shh! Saan mo nga itutudo? Iso itan ti manager tayo. Ken saan mo nga awagan iti diling? Ta iti pudno anagan na, Dilayla. Kasano ang mapasamak da ita? Idinto ta, mas nabayagak pa'y nga amang ngam isaw. Ay, dodoogan akong ditoy. Sanak pa'y ana i-promote.
Day, apay nga ibakay, tadi mo magkinisayan day ta kanam. Saan ka di naimas day ta ginatang ko abo alitson? Awan ganas ko amangan. Ay, kadi nakitaan iti nasakit Pinagbigyak lang aro din tikid daw mo alitson. Ita makauwit ka pa ilaang may. Amaw ni Diling ang katrabaho. Nay, apay naikat ka din iti trabaho na. Kaslawan to mga minta mamuna. Nai-promote. Aya, nai-promote ko nam. Iso unti manager may. Ay, di na manrabakan iti kastabakay. Manon atawan ko iya kumpanya. Iso okay din promote na. Anya laki din ti kastuyan. Kasanwa na pasamak na ita. Kahit inaldaw ka mo ta sumsumra kanya trabaho. Iso unti awagan da iti ma'am. Makapaawan na talaga ti ganas amangan da ita nga impadamag mo kanyak bakit. Bad news da ita. Talaga bad news. Bakit? Ayan na nga dagiti alarm clock mo nga uray ladwa. Dinadaol ko pa din Uray maladaw ka na sumra gintun bigat. Di magayam diling ti manager yawn. Makapaawan ganas. Apay, gaputan ni diling ti manager yawn. Uray maladaw ka na sumra gintun bigat. Ay, makapaawan ganas. Uray asino mo't talaga maawanan ni ti ganas. Kanya nga ti mararamidan na dahita diling. Sa kumati na i-promote. Ito ay, rumba nga si ka. Adayo na lalaing ka ng mitidaya diling. Iso abay amon. Uray maladawak amariing inton bigat. Ay sos bakay, awanan ti mangring kanyak. Maturugak ang inggak kay kayat kaw. Ay, nagmayatan. Nakaol ulimag. Awan timang sita kanyak, uray maladawak. Agsagay sayak pa'y kalpasan ti panagtimplak iti kapik. Sakto ag retouch. Agtrabaho akto no pasado alas 10. Nimot diling agayam ko ti manager, Ay, nagmayatan timbangan dito'y aircon nga office. Awan ti umay mang sita. Naawatan dakmot siguro na. Good morning, Ma'am Elma. Umay kata manganta. Ay, nanganak ko. Kan may sa aldawan. Umay ko lang iyawat da ito yung memo para king ka. Memo? Apay mamemo anak? Basahan mo latan Ay, aguray ka tag chismis tapay man. Sige, mapanakon. Narigatan ti mamimuhan. Seryoso ka? Uwan, ma'am. Kasla ka seryoso. Ti baro a manager. Unay kamot ng taminimuan nakpay mo't. Kasla saan ta nga agam-am mo? Unay kan? Agam-am ta. Angam dito opisina, sa bali mo ta na salitaan, manang Elma. Nagbalin ka lang ang manager. Si mabali mo ta ti ugalim. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Tamimuan ka manon kunaktumat. Unay kamatan? Maiparitan ti maladaw. Maikat ka no maladaw kan tumanan. Ay, bagay na bagay mo rin skirt mo Ay, sana ka maalay ti kasta nga style mo manang Elma. Oray ibaga, abagay mo rin sapatos mo? Surutam tilintag no di mo kaya ti maikat. Bagay mo, day takulot abuok mo. Ay, ikatan kan talaga. Bilangan ka. Maysa! Ay, suren. Si kamat, saan kan amang angaw? Mala, inak man lag trabahon. Kitaak to man ya output yo? Ay, wan ma'am. Ay, grabe matiki na istrikto nan. Salbang. Ay, agring ka. Agring ka na. Nakaringkan? Nagsama pa yabakay. Bumangon na kontane, narigat ang timala daw. Kunang man nun ni diling ti manager yawn. Ay na, perme, tiki na istrikto na si ka. Agnakam ka nga ron ita na bakay. Kahit agunay ka nga ron na. Tasyak, maturog pa Saan ka ka di amapan nagluto? Ay, sikamot din na bakay. Manipod ita, sikan, ti masapa ang maring, kan agluto iti pamigat.
Nagmayatay na biyag tikas tao. Yan na, yalangin na. Marlon, maturog tan, rabiin. Maturog ka ka din. Jak pa inalpas to aramida ka surat. Surat. Asino ti suratam? Ni manang ko. Nan kitaak man. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang mali na. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Na. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y amo nga ispelingan. Ay, wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay, wala niya. Ay, aguray ta sukatak. Ay, nagado tirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Kit talaga kasta Kit no jak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagken ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pa'y latar aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakit? Breakfast is served. Kunamot Bigbigatan nakmanan ako nak. Day takat ti madikan ka. Di mo kaya't ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida, ket marigatan da nga road. Isursuro kayo lang iti pagsayaatan nyo. Diyo kayat dayta. Ala, tasyak ti mga yab kadakwada. JR! May! May kayo manganan! Ubing! Kunak namin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kayat ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tani, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat. Tila madamdamag na. Kitchen. Naglaka. Di mo pa'y amo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo nga oray nagan na di na amo nga spellingan. Gloria, ag merienda tamot ta recess time. Ay, stressak ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress aya? Nakarkaro ti stress ko ita manang. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana sa ludsud mo. Nalaing ka di iti spelling. Sa bali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amumunuan niya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati dayta pa ka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Agam saan mo't correct ti grammar na no ag English. Okay lang mo't kanya. Uray dagiti anak ko manang. Nakapoy da iti spelling kan grammar. Ay na, Gloria.
Awan serbe na nga English teacher tinanang dano kasta. Nagbayag ka lagid din. May sa oras akong dito nga agur-uray. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumo la maawatan no agteksaken ka. Kasano nga min amaawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday ta nga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakayaan akon. Isukat ajak kayat ti agteksken ka. No umawagak, di mo lakayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nya lagi din. Intakit din. Paandaro mo lugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayo. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitan man. Fried chicken. Fried chicken ko na Ah. Fried chicken! Basta agbalikas. Nagadukit nga mo na ya. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kanda di asidaan. Amom ka din no anya. Amok fried chicken. Ala, fried chicken ko nam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kayat nga ungtan na ka ni mami. Iso nga ro da jak kaya ti mapan sumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga ispelingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangantayon! Ha? Mangantayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan. JR! Agsubli ka ditoy! JR! Hay, siyak manin ti pagpupudutan ni mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti panangan, mapan makiayayam. Ayan nga ni Daddy. Jak mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy, mangantayo ka nun. Daddy! Shh! Saan ka na tagari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay nga. Pagapaan min tumanen ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR, ijay English na. Oh. Ha? Mano ti grade na? Kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, para kan ka? Ay, kuwana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, ay 74 laang akidi di. Basol mo day toy. Basol mo. Ne, hapay man na nabasol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadua saom, nga uray kalamakongat. Iso aday to'y ita ti epekto na. Nangato kidin aday ta grade. Anum ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy lang ti grado ti anak ko iti English. Ay saan amabalin day to'y? Daddy, di mo ibagbagakin ni Mami Tiyan niya. Nga inted dan ti card mi iti school. Nan, kita akman. Oh, data.
Di mo ipakpakita kin ni Mami, Ay sus! Nagbabanda ito'y gradom iti English. Iso nga min ti pagkapuyak a subject, Daddy. 76 mat. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay. Ay, may stress manan ni mamay. Iso nga rod adi mo ipakpakita kan kwa na. Ang magure ka. Kita da ito'y grade mo iti dadum a subject. 95 ak di tamat, Daddy. Da ito'y science mo. Agasam man. 90. Ha? Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mat ti grado na iti English, Daddy? When nga road, iso nga agong unget ni mamay. Ay na. Apay nga min aya nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mat ni mami yaw, anya laki din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan aglowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita batam. Madlaw gaya mon a permi ti stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stressak manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti aglowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, adaya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Katapay nga rod ang ma-stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanen ti mayat asumango amangan. Ha? Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? Ay kwa, ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka kat mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ay damay kan JR Kano awan damag? Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, apay ngawan ngagpay susumungbat. Awan samot ti mayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. Ay kwa, adda pa panak. Agpudno ka man kanyak marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay yes, I know gayam. Ay yes, I no. No, ay yes. Oh, kita mandita. Di mo ammo asong batan? Mababainak at talaga kadagiti teacher dagiti anak ko. Tapay aya. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan makapasa ni May. Dayta ka di tinakaro apaka-stressam. Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka lang. Tinapatag, agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir. Di na pa'y ammo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakken ka. Relax. Anya pa'y laang nga itar aramidam. Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Apay, anya aya ti pampanunutam.
Ay, kwa. Jay si daan Malaman, katnay. Mabisina kaon. Ay kat dumagastan adi tatali pa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata man iti. Korektaran nakmanan. Mabain akong nga agsaw. Praiksiken? Sige, intan. Ay, iko nakman no. Fried chicken ba ka? Nagadun ti sindam. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak a praiksiken. Dua pa ilang ti sindak. Oh, 2 plus 1 kin ni daddy, plus 2 kin ni mami. Manon amin. Ay, iko, tumal na kayo man Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan akong ngagtagtagari. Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayaten ti ma-stress. Ay, Yes! preksikin tumanan ti sidaan tayon Ay, Adun tulay ta preksikin. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti preksikin. Tumal na ka man si ka-JR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na nga, agsasango tayo itamangan. Rhea. Ay, adda ko makayat kung nga ipudnukan ka. Rabi una yan, mani. Itay pa yung urayik day tanga ipudno. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agururay kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, Manny. Ay, kita man ti takyan kumanaw nagadun ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta. Sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong bata nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko Aniya, ay ipudnom laang mati kayat mo kan ko Anya ko matinarigat dita. Diyak kabala ng kal. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikat ti baka ambaw. Nagbayaga ka nagururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito numaminsan to na, angkal. Ay, awanan, saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang. Bigbigat nga gung unget ka man nanang. Kasano ajak agungat. Day taamam nga ag 17 taon. At dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawam mo si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatang yaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko Anya saan?
Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hangam apay asaan ko anaala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kuana. Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Napan ijay trabaho na. Ay panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Ag nervyos ka na? Ag nervyos. Kano nagtaraki abaraw. Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae latta. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako na kapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridak mau? Kano nagtakraw ti balasang? Ha? Muna akong ngagawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya? Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Masigugmanan? Kano ka ano lang ang anak? Aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit maparay? Kapigpigsaan ni Manoy. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, hingga nga rodan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mabalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. San ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Abay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabaraw. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manoy. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar. Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangan tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano ngaya makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti baboy. Mapankuman pa'y idapakanan. Baboy ka din ni Manoy dagijay. Wen, sangapulo damain.
Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Asyos! Apaw! Ay kat agkasar ko mga ruden Nagadumagayam madingwan na. Ay Manoy! Manoy kan na kan. Ni Angkal, nagapam? Nabartag ka man? Nakainom maglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kancyawan dakto manan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ang gamin nga agaram. May saka mo tamang kancyaw kanyak angkal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kon ijebang ko angkal. Agasam dat. Nagita ay gamba. Anwam ngay nagita. No saan ka mata mga sawa? Ay, sa anak san ang mga sawa angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga sawa kan. Das ka na panunutam data. Mga sawa ka. Ay, angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day tangkal? Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na baraw. Anya angkal? Kahit di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa balen ni Ria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, naskan nga ro na. Nga ipatangkin mo. Di anya angkal? Naskan ang matagikwam ni Ria. Matagikwak ni Ria? Wan. Kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, naskan ang matagikwak ni Ria. Armak ni Ria. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalataalaanin paray. Saan mo kada kasapulan paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanam paray. Mapanak man agarim paray. Ha? Pudno ka di day ta paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Ria. Ha? Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw, jay taltalon mo. Mayat ti makikapi dito'y balayo Ay katagkapi kalata. Kagatgatang ko jay kapi kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupan Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, Manoy, apay nagawid ka. Ay mapanak man nagaram angkal. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungetan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo.
Ay kadwaan kan ang mapanagaram. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ah, ay naturad ka magaya mo. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, angkal. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Aso marunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa aya na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga no tumalyaw kan tumangad kan laeng manen iti mano nga oras. Tadi mo mat maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taad dapay sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Tapay kumasaan. Gaputa... Oh. Agkalinduusan ka mutun. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutun. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Iko, medyo agnervyos na tao. Ang Rhea. I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ka mang ikalay sa ka. Nulakid di songbatan na kita. Na, nagpartak ka mutun. Agkasarta na dagos. Ay, kita niya nga adamot pagkalaysatan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak. Nalawa mo't jitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo't Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Daytoy alaklakayan. Sa bali manon, titexmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nagungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na. Ay mabit lang tain nakpagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak na. Unang kal, kung nakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatat. Ay kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, Manoy, kanakan.
Kasarmitan kin ni Rhea. Ay sos, day tati atendara mangkag. Ah, makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sabali at talaga, angkel, numakaungat ni Manoy. Ay, pudno day takana-kana. Ay, ala, inak-imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay da amin dagijay. Ay kwa, pabitlaag. Abay, angkal. Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya. Apay nga ito nagnamit ni baka mawana pan naglako iti tinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Wen nga rod paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bakat ko, ewan itulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti bagbag na pare. Kaasi mo ta, sapay nagpudot ti panawain. Nagdagsen pa yung susuon na alaba. Ah, hindi pare. Adda pasaheros oh. Nay. Nagsiksi na babae paray. Ah, Slender ah. Naka-miniskirt ko naman. ay, nakitulod pare. Sa dilo nga tati papanan na. Sa dino ti papana, Miss Beautiful. Saan ka aglugan iti tricycle, Manong? Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklaka ti pasahe. Oh, stay ka man. Wan, Manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Eh, ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo ah. Iso nga rod, ako nakaagji paklatan. Alaglugan kan. Eh, libre. Oray pa'y kasano ka adayo ti papanam. Talaga? Uwan ading. Intan. Nay, ada ka pa'y mag-aamdo ti palinggay maray. Ururayak nga rod ni kumparem. Awam matan. Apay ngay, kat itay pa'y bigat asaan ang nagsuble ang nakipila di paradaan may. Napanan na ngay nga rodan. Dakit intulod na anapintas. Ken, ay no, unay na nagsiksi a babae maray. Anya? Angam saan ka madanagan? Urayam lang ni pare hubay. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palingke. Panluga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata, nangina, ti gasolina. Wan amok, iso nga ron adinak intulod iti palingki itay bigat. Uray kumaa, no adag ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Ay, awan ah. Mas daawak man kan ka. Kasla perme mat anabambanog ka. Saan ka mat amabambanog akastaa? Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga ron iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikonek mo na tamot ah. Apay nga ito di mo intulod na di imasidag a pasayeros paray. Asino a pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na di lakay. Di mo kaya't mag nga intulod. Awan ka no kwarta na. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papanan na pare. Kinsila ang kano ti pagbayad na. Ay jak kayat ah. Lugi ak no kwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita paray. Ah, pare. Ato yan ti pasaheros ko. Nay. Diyan manin balasang iti kalma na. Sige pare ha.
Panawan ka pa dito, tanak man itulog. Itulod ka man na, ni papanam, no problem. Naganisto ka nga masidag Ay, maangot ko gayam ti kinabanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka, kung nakmadking ka, no problem. Iso nga aglukan kan. Tinapay yun dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatangak. Agore ka. Ay, anday pagkakik ka. Anya day ta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo, di tricycle ha. Aywan, ijay junction ti paradaan da. Huben samat, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasaheros da kayo kaday? Ay, dak malipatan, tinagan na. Naisuna na ang tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kayo nga inlugan? Ay, makaong ungatan. Lagi na kano ti gasolina. Kurang kano di pamasahe. Ay, Kuna na day ta? ay, naska nakasaritam di taga-asawa. Sige tata, kasaritak to. Ay, sana rumbang apilin na ti pasaheros na. Ay, Talaga saan ang mabalin, apilyan? ay, sana kaya't nga ilugan tinakay. Ngam uray nala, sinabad di seksi apalasang asimbongad. Ha ha. Siksay, abalasang. Ay, so, tintulod na. Jakam mo, numano, itisigil na itinay sa apalasang. Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na. Ay, jak amwa, tayo tulod na mananjay siksi ya babay. Ay no kasta, pudno ti imbaga jay sukik alakay. Apay, ada ng istorya king kaya, maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Anya laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka ni Taridaw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Ne, takwelyuol nakbatan makita. Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapuam. Nagpasada, Nagapuak itay ijay paradaan nyo. Awan ka alagmalmalam. Alangan mat gamin, kadak ijay akadayon si Kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Dayamat. Anya day ta chikinini di tatangad mo. Sana chikinini dayta. Kagat dayta tilamok si Kabat. Neta duwapay. Agmalarya ak sangarudan. Anya day toy. Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Sana lipstick dayta. Apay apagat atapan na kakasta bakit. Wan, taad na nakaibaga kanyak nga dain tulod mo asik si a babae. Ayan niya kan saan mo apatyan da kita amang mangag mo si Kabat. Ay, saan ka nagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, duwan nga aldaw asaan ko ang nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo da pinarita na ni baka nang agpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan siguro ni misis na nga day tultulod na checks. Asino tinangidanon? Dagiti makakit kita. Awan nga rodan ati mangitulod kanyak alibre.
Sikan amanong. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo, DJ Ili. Ay, makita naktupay ni bakit kau. Narigatan. For sale. For sale na ito yung tricycle mo, paray. Ewan pare, saan na ko na kaya tapagpasadaan di bakit ko? Iso mo lagay, masaan ka na mapanidya para daan. Agar di naklakanon. At akadi amambom agumatang iti tricycle pare. At danto pa'y kumparing agpalpalako mo iti tricycle na, paray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatang dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sapay maisinan ti sidecar na, paray. Di bakit kuman Nagpatiliw kan tumo gamay. Di ka lang nagananad, mag. Ay, wan ka ron pare. Anya laki inti at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipalpalagip. Siya, naasidag may ti checks kanyak. Ang pampanunutag ay kasla tigre ang ropa ni misis ko. Ano, kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay apo, kaslamat leon, tiro pa ni misis ko. Magawid ka dago sa paman amak hamula ka. Wan, anya kalaki din ayabangan. Ipalpalagip kulaan kan ka, jay kerfiyom dito'y balay. Yamok, alasing ko. Nasaya at malagip mo pa ay. Ada ayamat chicks iji garden. Agtiks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta amon. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No ada mayat agumatang Apay kit din ngawan. karag-karag mat apirmay. Nangilugan ng tupay, iti chicks mo. Hay, anya kan aya, ipalagip mo madan ako na akon. Mala, ingkan iti garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa. Nagyaman pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka di tagardin mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay di ta kantina. Nay, tapay, paray. Mapantaag palang may isbit pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya pare, ada kwartak, saan ka madaragan? Ay, uwi na, ano isunti ko na. Sa dino kantina, ti pagpalamiisan ta. Naman tinto'y beer ngayon inumunta, paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak, saan ka madaragan pare? Way, namumukit di nga da kwartam, paray. Ada sikreto pare. Nay. Nyari ta sekreto ngay. Nga, di mo ibagbagak ini kumarim Apay ko mga ibagak, secret nga rod ako na. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay, agkit-kita kayo pala ang kani... Ay, alangan mo't asaan pare. Mamimis mi mo't titunggal may sa pare. Nagturod ka mo din, paray. Ay, wala sakpay ti ko ng pare. Madamdama ang umayan ni... Abubaw na. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko pare. Paumayan. Maangot ko ka ti pabanglo na. Ang yamalak ta inlogan na, pare. Agparpara kagayam, maray. Di sinardengan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito'y tricycle mo, pare. Ay, di naudya pa sa heroes ko, maray. La pagbalunan mo't nilakay ko na ito'y. Apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na daytoy, talo at tuyo, timpabalon ko, kun 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iji garden na ta itulod ko na ito'y balon na, kaasimag. Ay, sos, delikado man ay ni kumpari ko na chikbaw.
Saan adita? Nakilitik dita. Di ka man, kasla saan ka pa'y laang anarwap? Sa bali Ah. maggayam ti gargarde na ma? Bakit? Pang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na. Lumagta ako ni titawa. Ay, kabaalam ti lumagto, di tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Sige, unayan na ka. Oray sa deno ti papanam. Papa. At dalat na babaem salbag ka. Ay, maglaki din ta, nakalisi ako. Nagngina lang arunan ti gasolina. Ay. Agbabay ka pa ilaang. Bakit? Ang balbaliw account, promise. Ang balbaliw account. Tôi đi à? Ok, thích đi. Đi đâu đó rồi đấy, anh em mình solo mà, anh em mình. Không, mình biết tự solo mà chơi mình chứ. Solo bolero rồi. Mày bật kiếm tiền xíu chứ kìa. Đâu rồi. Tôi bây giờ mới làm luôn á, trước là chưa có ấy luôn á, bây giờ mới làm luôn mà anh đòi bật kiếm tiền cũng ước á. Review lại. Có cái này nè, đeo vô. Nè. Đó. Giống mấy đứa tiktoker. Ừ. Thì em mua cái này mốt bị đuổi em đi ra làm review tiktoker cho chung thẳng hàng á anh. Ha. Mới ngồi nè, nhai hàng đớp đi. Thì quá à, phải nhai thịt chó như thịt chó là anh em sẽ review thịt chó này nướng ngon lắm, cái lẩu này cũng ngon. Rồi đớp rồi đớp. Đúng. Tứ ở đây kêu là đớp đi em. Không đưa cái mít vợ nhai nha. Xong nhai xong mấy nè. Anh này à. Nhưng mà đúng không? Có không? Có. Lấy ra thôi chứ sao bỏ. Lấy ra rớt cái niềm. Nghĩ là lấy ra thôi, hoặc là để chổng khi nào đói thì chị Nhi kêu vậy. Giờ cả công ty biết hút thuốc là ngại gì nữa. Ủa bữa lại gì? Không lê ai. Đúng. Cũng rồi quay hỏi ngồi vậy hả? Ngồi như vậy hả? Có nói Nói mà, chuyện em nói hả? nè. Ấy chèn vô luôn. Quay thử thằng anh em cũng thấy vậy. Không, cái này để cái cao đô này luôn. Vô khúc cuối luôn, coi thử nè. Thấy là bật kiếm tiền quay vậy thôi chứ má bật khó phải. Ý là đã có bật đâu, cái này là đang trong quá trình làm này em vô bỏ vô luôn. Thiệt. Lên Facebook á. Kiếm. Không, Facebook nó bị bẫy. Facebook em kiếm rồi cũng thấy tụi nó cũng có rất nhiều bẫy, nhưng mà tụi nó hơi thích của bọn Philip. Ý là rất Philip đó, nhưng mà nó không có đăng bài, nó không như mình. Thậm chí nó rất là đậm. Lúc mình đợt đó mà có bia vậy. Bây giờ tôi có bia cái này nhưng mà tụi nó rất được đăng bài ấy. Có một ý là lô bia này, giờ có làm cái công bia cũ á, tụi này nó làm không? Mà bia giảm không mà. Mới mở lại. Đăng là được. Đăng lên mà có còn tương tác không? Đăng Nó từ hơi từ xui mà. mà. Tương tác hả? Không Từ đâu từ phải đó. nói đâu. Đi em đâu cầm hay gì đâu. Mình đi chay mà. Đúng rồi. Đợi nó tự đề xuất thôi. Đúng rồi, nó hơi tốn thời gian nhưng mà sẽ đỡ hơn. Riêng gì cái group thì không được kéo được á, chỉ có đăng trên cái con bay nào đó thôi, không làm gì con bay. Còn nhiều hướng đi mà anh. Không đi qua cam. Đã không có kêu kiếm tiền là chịu á. Má kêu lên có view á, view lên nữa là có view nữa nó bỏ. Rồi Giờ cái view khó lắm nha, không chịu đâu. Anh view giờ view còn không ra luôn kìa, view 4 kênh rồi đó. Nói đi chung. Vui gì? Cầm cái này lên kể chuyện. Em lần cũng muốn ấy, chả có view. Anh hãy cái ti qua cho nó làm á. Anh thấy anh lao qua chưa? 20 đứa. 4 cái video của anh thôi nó đã lên view rồi. Mà nó đéo chịu làm, giờ anh view lại méo lên luôn. Thì ý là bé này không chịu làm, mình có bé khác. Ừ. Nó chịu luôn á, giờ view đéo lên luôn mà anh chửi. Bây giờ chịu không? Bé mới. Mà anh Bé chửi đó rẻ em. mà. Không muốn làm nữa đâu. Bây giờ có tiền. Thì không có tiền không muốn làm đó. Chỉ có làm thôi. Làm gì em ơi. Thì bây giờ đi cưới ông đại gia Trung Quốc Đúng rồi. 90 tuổi rồi. khủng quá, 6 mấy rồi được rồi bây giờ. Không, bây giờ ông 90 tuổi tới 91 tuổi mất rồi. Càng lớn càng tốt em. Lớn 3 thằng hơn chứ đúng không? Cái đó gọi là gì là sugar daddy. Bao nhiêu? 60 rồi. Ông mới 60 à? Ôi, 3.60 hả? Rồi lớn hơn 3 luôn á. Dạ. Tại vì Sinh năm nhiêu? để muộn để muộn. 96. Cái gì? Nào 96? 6. 17 96 66. 1966. Vậy là lớn hơn 3 anh Chục. đâu, 69 hả? 66. 66. Lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi.
lớn hơn ba 10. Ba em 70 rồi. Cái mốt sao anh không ra? Mai mốt anh không. Không, cút. 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 Mày sao? Diệu. Cút luôn. Không. Chút. Không cho nó có ảnh hưởng gì hay đó gì đâu. Chắc gì nó chịu. Chắc gì không chịu giờ chơi kèo không? 1 tháng nha anh Khánh, chơi không? Mất cái gì? Mất cơm nha. Đứa nào? Thì giờ anh với em không có gì đâu, anh bật kiếm tiền lên là anh mất. Giờ anh kêu Khánh 1 tháng tán cái này đó. Đứa nào? Chút hay Diệu thì anh chọn thôi. Không có. Anh chưa thấy mặt. Diệu đi. Anh được. Diệu hả? Anh nghĩ Diệu luôn. Anh nói giỡn thôi nhưng mà nếu mà được thì giúp cho anh Khánh có người yêu hơn nhiều đâu. Diệu đi chút. Thân càng thêm thân. Ừ đúng rồi, nói chuyện bình thường lên, thoải mái lên. Tức là gì nè, ví dụ mà tự nhiên bạn bè không, bạn đi làm xa đúng không, anh Khánh chở về rồi, lo cho ăn uống cái kiểu đồ. Thôi là Để bạn tự lập. Bây giờ chỉ cần không nói gì hết là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em ngủ ra đi, ăn đi ăn lẩu. Đúng. Đừng rồi lẩu đi. Thôi Ra được đó, cho ổ lộn thì 7 món. Thì bây giờ nè, em chỉ cần làm hỗ trợ anh Khánh ở cái phần gọi là im lặng thôi, cho gặp gỡ thôi là được. Đúng. Cái đó khó hỗ trợ rồi nè. Sao khó hỗ trợ? Mày về mày nói mày mét hết rồi chịu. Đúng rồi. Tại Phải nói với. tại sao lại mét? Em dắt các bạn. Anh Khánh làm gì mà nhắc? Anh dắt gì? Ừ. Anh dắt đi đâu? Anh Khánh là một người rất ngoan luôn á. Thấy anh mình ngồi làm suốt